Joe anya menu ko wata shi plug na ben mene ko yenya here kun shin mene minni ko kai banya ben big superstar ko me teshem ni teshem me ka aba teshem ni onya ojele yani na monga yo bi ene obasumoni e denche e introduce e hanye ni eche egbe hanye no mwe oja ye plug no oyiwa don yeah man bi ni nkwe me ni bo tu ita mo nyele ne denche nya binu nye na yo nye sunlo Qatapilla Qatapilla yo be ye game na chole Qatapilla ni Qatapilla wo fen wo le Qatapilla shin obasumoni Qatapilla e ton wo no ni mambi kelele asin Qatapilla no we mini mambi ke yo si o Qatapilla yo oyiwa don yeah mambi ke ni bi san yo si o Qatapilla shi me denche nya ma wi ma han he yeah shi me pile mi pashilo lo me pile mi la lo mo ko ni ela yeah ni bi ni ma nyuma wi ake mambi ke le mi all right kaji no conclude ko ye ni mo go le mi ele mo ni je nyuma ajo mo ke wo comment section na wo sinu mo bini mi ye ba fa ye teshine ni di akro mi ni male Qatapilla e shop sinu mo inye inda ko shin ye fa fi o shin ke nkwe time ni mi male ba ko shop man no bi ke mi bi oji mi kra shin o ba no cho mambi bi ami ni obon ipanshi mo afi abono ye ni onyo bete panshi mo wow eche yeah eche no ji ake ku komeni ache fin denche before abache na kan ku fin denche min shikpa yeah ni no me ole ku ko ni osho pote na ni wa join ku komeni ache recently ake no wo fi problem bi o den time say wo shi o man you okay before man you no me agenda ye what dra ko shi wo shi agenda before okay BBB ju what dra ko shi wo shi agenda before no me osono wo shi go fin wo shi ya osono ni ji kan bi an o fine okay no me kan no me acho me agenda je kan o fine da bi no me agenda port bi agbeken bi ni okay port bi agbeken bi di agenda agenda mi na kan ye o fine da bi esolo agenda ni esolo kan hu okay o be o shi agenda no shi agenda ke ba shi kan thank you nice sinu mo ncho age be no cho age ofita agenda ni di kan bi aye da bi o fine na twi esolo agenda ona ke port e bo ni yo le yo be o shi agenda no ba join kan yeah no mi agenda e be okay agenda be collapse egbesin all right oni agenda gbesin nye fenya fita kan bi aye sino me na agenda ye kan ye inye machon okay si biami ni abashi kan na che kotoku ofita na che kotoku allo o fane dabi ka ya fi ni go na kotoku embe na chi dabi si me bi na mo introduce bu ke ha kotoku tama bonyele minke inche meneke nche egbesan no ma G5 Charles Smart boy aka Zimagbodo hejola hale ya ife hini yo lenche le money ne shiwo kotoku emi yeah okay initially me pile shimi wi ni ne keton T plug no ni wabanye wo wi ni bi ne the first ever year niji in the year 2000 ni kotoku shipan in Yemli na shi it agebe to be ni won wa show to as a common floor people excellent o ashile to as a common floor member all right like am bia mi ni o ashikotoku na moji amela lalo onupa papa Charles Smart boy that the Zimagbodo I was Zimagbodo papa tu den Zimagbodo we na reveal the video blog now because Zimagbodo le wo fe wonu Zimagbodo ni Zimagbodo le inspire wa because egbe na ke shop pan e hard sino me like o papa tu ni no mo papa tu le fobo that be the biological father ni okay o call as godfather tamo boni o le godfather ni okay ni no mo ko ba bia kesin Pashimo sanji pi eteshe pashimo mo wa mini poteni anaye pashimo tumo mini interview lengen like pashimo le definitely ha mo fame no mo aside fame mini benefit ni anaye pashimo mi asin ofita executives of pashilo mini benefit poten anaye mi woni obana kesin if you intense like ananya apelo ni bia photo na ke chon physical oyiwa donke no bi ne ona ke sande no bi ne emle nko do bandi nche ni kama jebo na kuku eye bie ana no ko ye kwamishan ana no ko ye kwami all right yes eye bie ana no ko ye kwamishan ana no ko ye kwami what do I mean by that aka desanjibu ele bo minke bo fen wo pan agben akekeji o exercise o body yes sir at least bo hu health wise o ba nyo na no ko shin tamobo no wie ake ekole ato structures ehwehweshi ni as in no law there is some kind of revenue
ni a generator ke jo machine mo here ana mbra bin ke wa na no. All right. No mini ba ni obe fe me nwonya na one ke fe sometimes say nyeke nye feel gidigidi feel ya passion. Ni bo ne ye galia na to me do to na esi. Sinumwe recently na ni current times those times e bela na kai. Current times na pashilo ni amela la failure ke ha pashilo fe ke ameton la failure. Ani talent e nyeme nyeke nye ba la pashimo la allo nyonya nto nya take nye trend e feel this time around there. Ona ke owie lo here. Alright. Moko ni jeshishi. Me ko men jeshishi ni taflache me fe hu follow. Mene bo ni bale ne indase fonyo. Di makers. Alright. Ni di makers records. Legend as fonyo. Ke DJ popular. Money nation ke te make a studio inside. Yes. Qatapilla let's start na kan ni first ever. Ni twa ke la na ake kwashilo ni ela. First ever. As in Panchilo ni ela Panchimo la shin e transcend kembote la ko mi Qatapilla leke ba first. Shinumwe Qatapilla ko ke leke ba first ekole olala ofe ko me ni bo la ke shin ofe shimi leke ile olala potin ni iye maami ni twanke la ke la na Qatapilla no ni ke iwe ko amani ma che dada you wan la jin ko me ne ye maami mane ma che trumpet lala jin ko me ne ye maami vuvuzela lala ko me ye maami ni wo allo promotion ni bo fe because ile olala jin ko me ni bo la no ke ye maami ni mo obanye fele wo to se fi ko le bo la ni wole osan ni eja no ni yo mlingi ene wahami yake mawi shi bone ejie na kama wi le eja ke fe ite shi plug Qatapilla be pie inwo me ahigbeye. Okay. I intimidate people. Je intentionally low physically but the name alone ewo ma ahigbeye. He wo me na ake oblanyo me ne nyonwa drole. Shi ake e ba bamlin. Ni e ba momlin ni wo tuni nye. Edwemo fio le nya fio aka kwani boni padi ne nyonwa drole wolunle ke ya hia hu ni wo I fame you get it Shinumwa papa Ashiopa recently ache One Pillar Kingdom to mo benu wa we ke jenshien o ke again mo fe mo so ga enye fine o yin o che o fe won na ka fe successful Shinumwa o brand there no ke ba e different. Thank you. Ke what you bank and how your students even comport themselves say I'm a fair me to ni kaselo ka amechonlo ni wo ni ameke ha boy if you to mo ameke na wo ha boy amana punishment no we many structures ni okay o put in place ni o follow we say bo modern action amebubu na kan o you adon ke no bi ne o na ke gone are the days bo day many le bo day the time say wala le ko ke kwa mama no yele tamo komina ye nsunanu ajekun kufo wo ko na gbe ne nsunanu ona ke me abi lo me o ke fi ono lo ke fi o ni wo kaji o ta lo fe ni ake autonomy bo kun be to pe bo po le bo po ja enyen echuni we ke bale na kan they won't be able to respect you. And Hanma feel very simple. Tomo Shatawaleke as a boss, you have to create more bosses. All right. E wo mo fe mo kula ye gbena na echu. All right. No e wo enye disrespect me. Je ni ake because of no ko she na ho ake le hu e ye gbena ko. Ni gbena comes with responsibility. No e wo boni e yo le ni. Yo no to me no you ne ke wo ba class e wo na students say ke am a comportment no fe no mini requirements testing you need you na never join in One Pillar Kingdom. Ni keba mini keba na no hele o school oh you are don't wade nche single requirement ni of you should have the ability to want to learn. Okay Sani ehi omlin ake o taoni o kasi. That is all. No pe o to be One Pillar Kingdom eke before no ba join am ke wo oyi chomi ake no ba okay ni kasemo mentality. That is all. Chijeni o ba ni se mi e ka have direction o ye no. Discipline first. Discipline number 1. No where you forward. O find you. Deep typical questions wa be. No where 2025 omowo it end well with us. Ni nkabo fenu watabie ne wole si wo fetu wo kun wo yin efo no nkabo no watabie titiri bo omowo jibi amini to mo ko ba ke okoko ba ni ke ekoni otun onu ye na afitele ni o fe din ye ni o wie no ko question mark ye no we
No need 10 or 2025 from a war. Describe more Benibo like how you felt. T-plug. Oh, you are done. Why didn't check it? Benano, Behina, no hamine. Oh, you are done. Why? Nyahani maka mambi noko. All right. T-plug maka mambi noko. Nye mambi nyele noko. And the issue, of oppression. He who remains silent is siding the oppressor. All right. Magbala minkeba gami. In the issue of oppression, he who remains silent in the name of being neutral is siding the oppressor. Kaji onye no yati 8 years boy. Ni 3 years boy no ke mi amesane inle eko ne wonke hewo mi min kebu blofoke I am putting it to you. Ofi 8 years boy ofi ese. All right. Yes, osan amesan she ofi ese ja ke be bonwo na ake 4 years boy 3 years boy enye 8 years boy ni eke ni ne wulu njile ko ehia anwe keke ejile egbele many woni wie no ni wie ne oyi wa don wa because keje ni ayafila tane mokomoko ewie ko hinoko. All right. Ni ene ebefew. Okay. Tete ne na ayafi atwa atun. Exactly. Ni tamobondo yo gbeme egboy. Yes I. Ejinoko ni blofo I condemn to the fullest. All right. Esa ni balena. All right. Eka balena kan don hu. All right. Kejangmene se won pa fai wa de nche. All right. Anya me nuko water ship log na ebe be no nyale kenya bu otu enye bomode nye to akora mi na water ko nyenye nu. Agbena nwe oto no kun twe no look nice. Ofe twe you jibo no jibo jo manicure pedicure no fe no oto no fe no look nice here. Ya JT hairstylist. JT hairstylist adwem. Am groom bu nice. August town ke ko to no kwebo ya ekuni e fine ti obenka me ni no fe no ba correct yabo. Numwe obacha wasande gba no numwe to me no owie akeshi ke onanoko ni owie be ofi noko gbonu ni owie be ofi mo ni fi o efon se. Sure. Fine. Numwe want to know ne aya 2026. To me ni wie omowo adi no ko ke she bia me bon anabu echenchon e ba chake. All right. One ti won beg 2026 omowo ke ona chance mene no ni to ke teshe me alo le dikuku me alo Ghana fe na yo MC ni di security be from head. Yes. Ni MC invitable ke other security experts ni your manemi ake aba meeting ni have opportunity bon o advice okay o submission eba ni bi ni sanafe ni omowo 2026 agbe na peacefully meaning jo submission over na amembobo to e problem. Oyi wa don man bi cheme nyeme nyawo megecha ta me himeji nke yemeji fe ni nkwewo ke boni nyeminu awie ni inana kan gbe na ke inya kokura inte chalote before. All right. I think the last session before about jiekeje gamashin inte before ni nojiake ni oyejemene police fu yamba ame amo tank say emamoshin ye he almost every corner every street. Yeah. But nigbe kan shi tromo almost every street e kano. Yeah. Ke I find myself in such a meeting ma ke wo hu wo chief niji honorable Israel Ochema niji Kuzo. Champion Kuzo. Champion champion. Yeah, champion Kuzo. Ma ke la ke shafie. Yeah. Police foi ke wa shikpan. All right. Inka ke to mama me jofu because of my boots can be a war echi. See, police foi should be almost everywhere. All right. I deploy am ke mama. Me pa fai keji wo fen wo ba fi akonta. Ke wo kwa demarcation say. Testing is very beautiful. Yeah. Keji oyishin mobile. Gbe come in tromo ke ba jo speedy wen. Keji oje La Scala. Gbe come in tromo ke chon adenpo ke ba jo Salem Square. No he what it is possible abanya fi. Yeah. I deploy police personnel. Ke ba hi na ke military ni soldiers afata ya ka ma afata. Every time ni wo ba shikpan keje gbeke je yo fa ne je mankeni. Keje gbeke ene wo min chon no ma kebu ke chon tashi plug no. 2026 ni ba ne One Pillar Kingdom will be the first to start this. Wo ba fanpan gbeke 10. Exactly. Kashi what you tell him. No need be ko mi kebu wo One Pillar Kingdom wo ba fanpan gbeke 10. Yes, me kebu no nu ye tashi plug mo fe woni ba fon na kan time e copy ye One Pillar Kingdom. All right. Wo ke na kan ni bi e baba back. No he what am no dey for gbeke 10 meta nya ba pa. O fa no ba pa wole bi ti wo yen do. For the channel. Yes. Kaji gbe kan lo gbe ba. I deploy police ke soldiers. All right. Ame mamushin ka me tanks. Ame gbeme de nche. Ame nye wo satia. All right. Insusu ake ba ye bua. All right. Because ni nte chale what embra ina mo fe mo GFO. Ni esha ni na Ministry of Tourism. Yeah. Ame choni eko neighbor machine. All right. Inka bo fe wona choni ne eko eche anti dede. Yes I. Shin chale what ake eko ba machine. They were in that same way wo hu abanya ke blame chonji ko me chololi.
keni tata bas ko menu oba ni na abanya ke no me ho ba fata teshin afile yi ni ke che daaju ni me ba ma mi ameba kwe amakwe mimbi bo mo no ko ta flache blema ko aya chone ko na chole na ma 5 ole ele bi pon le ni ntabi en le yes because no mi bus say I deploy le I will coastal lane say the wo teshin wo bus say wo your numbers no one know who your numbers here na kan ona ni wo ene me fe blema chonji na me yabanya keba na ke spicy afile ni ya yin shin hin akapa police fo ke soldier fo agba ma wo wote ko ni keju oba apanshi mo so oba chinchon chan no ko ni police fo ke ba dile sinu mo ko ba ka ke aba mi she na mo ni efe ni ana mi she ye American Sani security are around she dey armed security personnel to mo be ni wo na e wo teshin the bone at the time because me come come na ni ahia tun ya me tape I'm feeling comfortable mini bo lo en ke side ne fine inu boni o chon shin o na ke tan lo we tan kakla ke fo ni lo ni jiosan shitoni na wa akeyi alright kaji gamashi bi amenya me ke police fu en shina na me organize no na to le chale wote ni ame ya member ni police fu nya mete ni ame na agba ko ye here mini osanu wotation wona na agba oyi nto we no hie no ta wo no fie no ye wo no na la ke police fu nyoni de machine e yo edikan e na ko edikan okay thank you okay shinumwe ye 2025 me no ne ke back and forth nte ne no ne decision ni wotation command ke ameke akashipa ni to age ashi first pa ni so age ko Saturday e po ashi Tuesday to 3 times ameke Saturday e ka ba no but it was on the third time and no happen no kokko like an decision na me take was it the best decision to manage the situation? It is yes and no. All right, offer the thank you. Yes. Akeni ame na ko ekudan ta flat je tension work ame yo he what to them per the book say ame na like it is right. But then me you know eji akeshi they are security personnel so they should be able to deal with the core problem. Okay. Okay. If a bio ni ame call for backup sani ko ame call for backup ko na nya restore peace. All right. Esa na ba la akeshi nchom yake lineage eons of no go na fe because of no near happen when obake will stop le what no nke obake yes and no okay ni numwe papa omo woni wo yo ke okwe mini economic benefit ke ha government ni no was and still they should make sure ke we celebrate it at all costs. Thank you. It is a very good question. Ni noni na ma jiema ha bone masuma ke nye me teshime hefe he ni nye yo nye me game masuma ke nye bu ne ke no na etue je mi ndwemo nke yu o shi okpeleje ndromo na ni nyoma ka obono ni ma ke bone anime ye passion every Monday Tuesday ni ashi opan and nye passion nye kwe the number of sachet rubber na be o ye gbe and mo kwe passion kwe down thank you. This is one of the economic importance ejake on every Monday ke mo Tuesday na shi opan me if Jomo call me ake anyo ahon ba she to 1 million sachet bags of pure water. All right. No pope keke is enough. Let alone Charlie an watch obi no watch tugu onu mi shishin atale hole no bako what no choje wa efufu ifi o ekule onu dan no alomo ehwo atale mi sando ni na teshi plug no o choje atale no ko eko o sando he singlet ko ene me ne fe afile jino ni keba ni tamobo ni mi wie ye me ba ni mi nkebo bo so wa ke mi agie bo ko me san ke mi ashite ke trebi me ba wotashi ni wo kwebo no ba fe ni economically wo batashi ni wo strategize eja ke mi nchia yo e ho banku ke flo bo ho nyemi yo e ho mo ke flo bo o to ka plefi o ke ho mami le we wo pono no to fi jela ni le we ho ni wo me fe wo shika ni wo ke ha me ne afile ba gbla me ke ba ko na ba he ko ha me ke se na me bai aloji na ka chabele ashite hin pe na ga ke Caterpillar no ona ni no ni ama oyin po ino o cho Caterpillar to Caterpillar ke pe ne the most wo yin mi ke ni no na gbe e wo fa ne na gbe mi nke bo wo shika ni wo ke ha wo ngame wo nyeme ye investment den wo fi na mo ba he ni bi ko no wo na hisi yawa o na mbra get me wo ye get me chinumwe papa recently to many we nye veer into secular music and local like entertainment music ni on agesha sell all to every sector ni bia na agesha o release ekome numwe boy o ya plug no bia na mini di o new project ni o fe la la fe mom
you find a shiba me, Tamaboni or Bra every ni ne ye eche. She macho tashi plug no ni mada mokoshin. Achole agobi ni ekole ni o mo keju lele won sha achole agobi ni nyun ajole wa di enche because nin kenye you one mene on the 16th, right? Yeah. Kefe okuleje ndromo on the 19th main drop new banger ku lala gbeji trailer. Trailer. So o fe trailer. No, jen tuntu onye. Jeme tuntu onye. Bad. Aside trailer, min lala ni yo system bia ne no ni ma. Bia ne ni nke bo yo ne lala ko system mi Chineke me. O fa ne Chineke me o bas no buy if you how. Oh, okay. Eke Chineke boji man fedro lo. Chineke boji wo fen wo kojo lo. Abba Father, your name be mawuto mawu the world we see boji money bo. Holy Baba, me da see if you I know. Akpena me everything I do. Me friend ya me. My God do big. Agbo totally. Everything by grace. Trust and just obey. Playing no dey pay. Nyongo ba we kwami. I buy moto, I dey drive Benz and Hammer. Chineke we do. Chinwe o sound itamo anagome. Mini kema ke o sound itamo anagome. Yeah. Ni ganyo jibo. Mi no ni ofe ni oba sound itamo ganyo. Ni ofe original. She osmo no sound ke ya to managa we asa. No go style ni. Da be je style ni. Ona ke nyongo fe wodromo, wo fe ofen eku. Okay. Yeah, no he wo tamoboni nke ebu boy ehiwa insumo kefia ne kan jibo ni impapa femi Charles Mate boy he dares me because papa le na no ko yam me ne we fe ya hun na kan ni ejipo ne wo me human care boy ke kana le na kan 19th ne no we ba drop it stream more on all social media handles come on all streaming platforms if just type your QATAPILL no ba na la trailer e ba gbe sinu info na beni to no o sound ne moko baka kesin die o sound ni recently ne no go ne trend emi da nso ake bon na wonyami nkume tentative ni playboy eke gamen artist ame limit asopo na me fio yen so ake onwe no onwe lo o fa na enu ni mi jojomo chomo okele pan agbe okele pan agbe okay okele pan agbe o fa na anwo bo ojomo ye ne nkele pan agbe shin no ni pe manyima wie ye eji ake if you want to see the change be the change all right they will watch out for Caterpillar I would be the change all right obe okele pan agbe asopo wo limit ni wala lala ni e ba sell ha university je ba limit wo society e pe all right don shinumwe oya plug no oya mate man yon ketan ko to no ha me shout out e odi awo tomoboni nke ebu no mo original Soweto le homa sumake madale shinjogba all right ke ken already nche egbo mo agobi ni nyun ajole wa leke enye mefe ke mefe ni lebua ni nchomi ake wo fan ken gbe ni nyun ajo ame all right wala bolo owula tawia ke agbe ni one pillar kingdom bi fe hu nke nyun ajo onye no say touch mefe I say salute. Shinumwe last question ko yen pa no. O fa na yo. 2023 drop la banga ko ha Akufo-Addo. O drop ha Akufo-Addo. Ni manama ka question manama tabie na manama you question la kala no drop ha Akufo-Addo it contribute to the NPP election defeat. It contribute numwe when don down. Padima na e to ke be osanemie. Minke o fa no we minke. It contribute to election defeat for the NPP. Yeah. Because okay mini yeti sikaso ekonmode yeti sikaso ekonmode sika ompe dede kege no wanu ni Caterpillar ke na do ne kan ye no ge Nana Akufo-Addo won gbo Nana Akufo-Addo won gbo you see your santo wọ́n bá yí no gbe you see your santo wọ́n bá yí no gbe agbenewe lo so ke channel am campaign mi fe no ba adomo mi no o represent o ha me you know mo yen so wo to obi agesin to mo no ni bibo kejesin jage lala fe mo ne benefit ni yo mi ani eyo ebu alo because me expect agesin ni o adomo mi ha me ne
no go jemi geba yesu agesi no go jemi geba ofane dabi ofane T plug no ta ofane in na contribution to the NDC success yeah ni mi pa me fa agesi am ka kwabo lankan ajobo no bo nke ma me no ko oyi wa don o cheme atamoboni eyo bpie anokwale je wie mo pi ekobeto internship plug no and me wie ko ni tamoboni le ho wie kaji moko ye ne ba anye yoda si ake inyemo ni okpeleje nke hami ni nke yebu a me na hise ko mo ba wie wona ko noko shi in believe you in this be am a kwan boy follow the true internship plug in like shin am getable ni nuwe am getable in the low key can me small low key keep no low key she if no ta je mo am kan ba am ko ise dabi mi neke inche ni chose mi chasman te boy she moko gbe ke bala no kwale ni hewo kaji no ni oyu ni ametron no manyema che me agbe ni amele boni yo mi boni yo ji enam duaso ena homa ehun no soro cho le han pan ya le wen ni hewo mi policy eji ake kaji boy no echo ni moko reach out to me nji ebo middleman ye jeme nji ebo ye jeme da manyema chime pi yatan ni they can bear witness to this in le kaji ole akwes like pompolo inugbe akwes like pompo he can attest to this kaji e chombo no bo ajiebo so abo mensa bo abina mame ya kaji e chombo no ni moko kele mi ebo middle person nji ebo ye jeme da because inche ni chose mi e chom mi be on faithfulness da bi ni wo T plug you are done wa den you are done no more mene o your plug no ni me am die hard fan of the One Pillar okay time no ko about the One Pillar no more onyo shimi no ha personal freestyle no more bo mo de no ha mi to mo popular tracks to mo 3 ninga bo fen wonya wala no like mi ule lam wo gbele o plug no okay akufa ado agency because akufa no padima ne man bi e feel like ko le in support you akufa in support wa o kan ya for ega nana akufa do wongbo nana akufa do wongbo you see your santo wo ba jino gbe you see your santo wo ba jino gbe agbona wa le goat DJ wa go bi so wa DJ o twa lala ko kaka koko sia ne ke meme we abutia meme imeme o abutia meme you are the goat meme abutia meme awo fe trailer awo le sege awo fe trailer awo le sege beni pele mi so oko ya wo beni pele mi so oko ya wo ze shege oh we are never go touch blog me no get One Pillar Kingdom ya shami no more egbele wo no go nice she One Pillar Kingdom e get about drop latest track trailer no na ga gbe na man no I record the correct in the professional way Friday ni ba na no Friday ni Jimmy date on the 19th on the 19th of December no by Christmas over drop here all streaming music streaming platforms exactly we go go drop le won fun like new machine that drop here le aho aya ofun oba do